nomoko William Samoei Ruto abaire University. Nyoroki ngoga muri nomoko. Nga kimota etenji komote evia. Nga ki. Titamule nga. Nyoroki ngo. Tutam. Thank you very much, asanteni. Ekiagera mwara kwa mote weko na unari kwa geni. Ne university you. Mutaketengene nero. Thank you. Abantu baminto. Ndalete mbatebye story. Mbatebye story ya university. Injire na chorwe gasi ya waziri omutinyo 8 2024. Ekara na State House nati aniwa. Ngotebye unga 3 days, just 3 days after the appointment. Omone na gante bingo chale kusi. Togende nere. Kinomo geni completely. Tukala digalia. Iga no tu atenene litukoli dangani ya lengetare 12 mwezi wa 8 2024. E function ya nentangani yegasi. No jaga inga kia wonyo. Asemua sabete university. Ngomone na gateba ngati university ya koreki. Ba. Ndata ko bora ko na nyasa ko legas. Bale ngamora ba Kristo ga. Mwezi bina ba Kristo bale. Moli bali to ko ko kara ta ya botuko. Bali ya. Mwatoreka inuna watabaya. Ona keratua ira na Nairobi to batebando tete to si university. Tugatwara matatizo kidogo. Oko tebeka bantu baamo abagusibonsi ebyongozi muigwane e university yakoraki. Igasi nero twakorwa amatuko atali make na ine muroje byongozi byonsi bino bikoletheki. Kiongozi bono tayoga ogopinge university korugusiye ngima. Kawana ndrenaino. Wono chuma last week. Bade una nyazao kole bitu. Aba kusi 12 pito katoka na Otole State House. 11 batel fukumi. Rebuye ko manyana gateona tebete university wa ekeratua mubulia ganjera na ngatie university koreki. Ebe gararia kia manyoro. Tuakora Friday asinara ali kuntuma kitale timbere timokuta no inkole kana kora ukwana agate myoka Kakamega uchikongorera function ya lengo eli Friday chire saa 6 ngaenda Kakamega ngaigore function naende to bate function nera Jumamosi sagana wono ngaline ndege kuruka Kakamega uchanyeshi kinde ndege imegojanyeri ndabwatie simiane hingo sukendege iga kanyorunga keri simirenga chire chi missed call ngaja ukumina lero wono mimi kwisha mimi bana nini nakina cha koracha komisi simio monene unango ikairanga mwake okobwata ngamotebi I'm sorry nilikuwa airborne no kobera igoro ya igora ngote igoro nali awontebiya amana aritu ateba university ili Friday manya inaru asali ngesasta igawonere saa 11 awontenga mangana aritu ateba university igonta gete urangire mo PSO defense mogene nere paka kiabonyoru mwanze hiyo kazi abantu ba defense mwanze mara moja inere ili amuri kwewe amuri akoletaki yarwetwe by the commander in chief. Kuna nabi kesi minziga ngakera PS. Mukwana na PS mariro nero ndenga nje na hero instructions yecho toka enda chuma ine. Toka ndali eliere Friday. Lakini mtoto kire koros drawings. Nalinga kerete ugechi professor ugechi si. Naherenga mwagera na monyora.
ngakero mupione ngamotenga ligichi PhD zipicha professor gechi asare atoki amotebi ngakiresi immediately chideke komio ngaki ngamotebi by Monday totware drawings che university ya Kiagonyoro Nogote bindebula mwana ekera muliru wetu nalikuwa wetu gechi achetegane timu yaye agandebi tokora by Tuesday itorakore by Wednesday ngakera mu gakoyo defense ngamotebi gatochara aramis na kikegera tatoleka igare mbobe twakora bosembia tunatimiza ama tutimizi tunatimiza ama tutimizi abantu bamindu tigambatebiga university ye yoko yagacha toyekule igere 3.6 billion chibeserenga chibillion irenga isato na nukuta ona chibillion chisato na nukuta sita chigo cha kwagacha ga PS yabatebya abantu bakore gasi mbarabe materials to kutumia nkurui abantu bakwagacha ga nge bakoragera chibese chino muko chigosoa kaki twakorere bose twakorere bia wanomba boliga ndachagamba tie mangana timba kende moto ndachaba 3.6 billion ngorocho mondo rabo sabegendo mugwaterana nere mutafuatana na nani kali tuta tuigona nire nainwe kamoranje omonene bwense guru Dr. William Samuel Ruto ototebiri tugwaterane munabagusi bonsi tobeamo tosabe amagenderero tosabe ki unaya ye university tejetie mbranko iwo buno mopiasi akwa nachi project irenga bakora Kenya 40 what gusiga enere yakabe konyene yemiuka bwate keroka hospital iyo matwise kuebanga kalibo nabakonyora twachimenti lakini nchi komendo karato koramo monene chimento aba kambale kanga mubwate nyumba ibere gosisa bali mubwate nyumba ibere gosisa ekero bwata bangena batato uranyoro yekero na okorama uyo kero go itage itago bulinga muzee ngakiweta mati na ability nyumba kyoja otengia nyumba gani nonya kwenda uri azokonya kotebi ungatwe dibinde kodiyo kunya kote kuruge tengo mundo ya uchona kete kana musachali no pono lene nonya no bugambi mbora na oboligo oso no mboligo ngwanjira na more tubwatira ne bunaba kusito chiamo elinde tole tebi ikeri binde nabana betu bikokonya gana ngorangeri no mupiesi yo muntu mungusi aberesa mangana ali ICT aseke kusia mangana ali computer egera bamura mumanya kimoja kokora talibo njego mbwate instructions koro monene chireiga and I have told the leaders yande bimbe komugusi kwensi hamo I have been instructed to unite the Gusii people for development. Mboba ndebya. Mbara imwanja na tobotera nemo for development. Kani boyo? Enda gantebiga. As education. Nero yetenenye tetwara ko yumba. Sawa. Chistori kinchibo. Capitation yeche. University fees to reduce. Help abana baitu banyole abali mutu agachi tulike 100,000 ndokora tigasi iyo nomate omugusi education is a cash crop momate boyo abagusi na kutosometa kabi lakini yo bosomo uli tosomete wekatuoro kinga ndokora taki
nechinginjo che mumatendo ekurukansa ndaisi gosomo werera kino gosoka igo mubaisi wanja kansa eso egusi uso no murochi boigo muroche boigo mubaisi wanja kansa ekoreki ishi abantu baminto nchimigosi nkoro kuna mote ebuse itogamusu bati minto no are gai nu n'abantu baminto nabole chikule myaka mingi nkobu nabole tinkalusi ngabole nkalusi last 22 ngabole ngaba na nkalusi omone nagata ebinga injongorere gasiga talibo egasi nerongendereza egasi amabera talibo ono muracha mumu mbikerekerere iga igo muri kumura kagasi aka mutarete ndusha kagasi aka ngakinda chengorere ne maletare no ne university garantali mari mbale ngamu anjire ngango to amore tutam erine tetege ngoroki ngo tutam mbiyane mwanjire moja motkani bantu wale bantu watulize kidogo turalete bi sawa sawa waso nenjara yoga iga mdomo nakwana no musimo magabyo yombe chancellor ya Kisii. We are going to ensure that program chichirega iga abana baitu na chiko benefits nonyena mwana alia nursing na health services ere tuga ali abantu banyakorera nonyenya mira tutarakuraga